Mayapayabak po kay katamungan, kaniting banala kapag masusyan, yabetala po karing kaya katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan dari si Sardas and Luz Medina and family, Resurrection family, the EMDCs, Rodora Uy, Carnegie Dale, Cleo Solihon, Nino Ocampo, Jaden and Jared Lazaro, Ron and Tech Ocampo and family, Paul and Chicky Velarde and family, Pat and Mai Pingol and family, Ralph and Mia Calma, Soberano and Salamat family, Jane Raimundo and family. Para kingaldorang keabaitan Brando Pacho at Mark Allen Landig. Para king special a intenciones dari April Joyce Sunga, Mary Manette Pineda, Paldeng family, Mariel Miranda, Joselito Garcia, Dick Galang, Ella Gomez, Derek and Flor Sanchez, Michael and Nida Urquico, Teresa Tapia, Leticia Pineda, at Noemi Lusong. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Father Raul de los Santos, Remio Pangan, Cynthia Layag, Carmelita Espinoza, Mario Pasion, Sister Benita Reyes, Melissa Villanueva, Perry Deirit, Eleanor Ventura, Irene Utencio, Nida Villanueva, Elena Gulapa, Pauline Kerr, Jude Ray Garcia, Dr. Raynette Bondok, Maria Teresa Bautista, Vilma Taroy, at ding sablang kapatadamasakit at ding sablang ating COVID kasalukuyan. Para king pamanantabi at proteksyon ng Banal Espiritu, king pamilya ng Ani Razon, pamilya ng Antonio at Josefina Guevara, pamilya ng Alfredo Jr. at Amelia Julian. At para king alanganggang kapainawan daring kapatad tamong mayangobye, Emmanuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Cesar, Nelson, Marian, Merla, Amado, Siriaco and Rodolfo, Emiliano and Nieves, Jose, Trina and Perla, Benedicto, Felicidad, Victoria, Wilma, Walter, Jernan, Robert, Onofre Sr., Lionel, Vivel, Danilo, Elena, Restituto, Ruben and Leonila, Salvador and Mark Kevin, Narciso and Milagros, Richard and Regina, Reynaldo and Jacoba, Remedios, Normita, Antonio, at di sablang kaladwa king purgatorio at detangalanang makaganaka karela at ding sablang mete ulining pandemya. At makanyan mo naman para king kaligtasan ng balang metong at king kaligtasan daring kaya katang frontliners laban king COVID-19. Siklawod tapo para king Horacio Imperata laban king COVID-19. King lagyuning pampuaning anak ampuaning Banal Espiritu Santo. Amen. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit tayo pami, aminan mila ring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit kaya ko, ban manakit kapatawaran ampon bi. Lalapit kami kaya ko kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keko, hingkambila na tingatan mo kami laban king COVID-19, amigdalang dakal a kasakitan ke kami, at may kakamate na karing dakal na tao. Hadwan mi ngeni keko, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at yatsat mi kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo laring taong mi tutukan maninton panulo,
para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pa magkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring sablang lidingap karing mi salunan, ban makasuyula, karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiklangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit, mula pabran miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mula retang lidingap karela, pagkalaman mo lang langganggang kapaynawan, detang miyango na biye. Pagkalam mo kaya kami, ing grasya mo, kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawp kami karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana pauli ning masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong mikabyus kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayryan na kami king pamagbayong lubat kabanalan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banala na hinduning Diyos. Musapi sa wiling aklismikeka, king kaguluan mi, no nebagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen. Amen. Virgen de los Remedios, hinduning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Judas Tadeo, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santo Cristo del Perdon, king lagyuning igpa at ning anak at ning manala Espiritu Santo. Amen.
pa, kaniting katlo ng Domingo ning Adbiento, sisindihan bilang pasibayo ring kandila ning kapanayan at kandila ning kapayapan. At sa salangyan mineman ngening kandila ning tula. Ipagkalam meke kami itang tula, amanibatan, kambening kapanayan, king panyatang ning talapangabos, tula, arapanan ning pangapata, tula, arapanan ning lungkot, at tula, arapanan ning kayalan kasigraduan. Amen. King lagyo na ningig pa, amponing anak, amponing banal, ay Espiritu, Amen. ning grasya, ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ning Diyos, at ing sala ning banal ay Espiritu, manatili kaya kayungan. At kaya timurin. Kalupan na ning sinabi ko, tsuta na nga king katlo ng Domingo ning Adbiento. Kasi siyan talagang din kaya katamong kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi, kaniting banal na misteryo. Magkumpisal ko, King Diyos, amayo payang tuto, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at niyayaliwang kakulangan. Ulinita, ipanigapuko, kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel, ampong santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginutam. Ing Diyos, amayupayang tutu, pakalulwa na katamu, at king pangapatawad daring kasalanan tam. Idala na katangan sana king biye alang angga. Amen. Manalangin tam. O Ginoo, Diyos ning kapanaligan at tula, biriyan mong datang ka, busalmi at maging malapit kaya kami ngeni, kapamilatanan ning anak mong Yesu Kristo. Paintulutan mong mayakiting mabibiyaya busalmi, botang malapit kaya karing aliwa, at magdalaking kapanayan at katuliran, lalo na karing kalulu at ring daralan kasakitan. Akilala re sana ding tao, king antikaniting paralan ya, daratang at tanggapan dia sanang mitmong tula. Itiyaduan mi kapamilataning ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyat magari kang bemot ning banal ay Espiritu, Diyos, manggaman king alananga. Amen. Pamamasang iba't king libro na ning propeta Isaías. Bustan mo ing desyerto magsayaya, at karinggabon ayalang ulaga, sibot lang sampaga. Ing desyerto dalitya, at kulisak king tula, maging antiya karing bundok ning Lebano, king Leguana, at maging matabaya ang tining marangle ning Carmelo at Sharon. Akit ning balang metong ing ligaya ning Ginoo,
Akit da ingkeyang degulan at upaya. Di na nyo lang sikanan, ding gamat amapagal, at ding tud agagalgal, king pamangalambot. Sabihan nyo king ninumang miminalog, siknangan mo ing lub mo, at eka tatakot. Daratang ya ing Diyos, bana kayong iligtas. Daratang ya, banding kekong kasalang, kaya lang parusan. Manakit la ring bulag, at ding maklak, makarandam la. Ding pile, lundag la, at terak, at detang pipi, kulisak la, king tulara. Miras la Jerusalem, king mitmong tula, daralit at kukulisak king saya. Maging maligaya la kapilanman, lungkot at kalingas-ngasan, mawalangan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dali tapakibat. Ginoo, datang na ka at iligtas mo kami. Ginoo, datang na ka at iligtas mo kami. Ya ing tapat kapilanman, potang manatulya, papanigya karing malulupig. Ya ing babye pamangan karing danupan, ing Ginoo, ya ing patimawa karing bihag. Ginoo, datang na ka at iligtas mo kami. Ing Ginoo, pasalano mata ring bulag, babangon no ring mebigo. Ing Ginoo, ingatan no ring dayuhan, at sasawpano ring mebalo at mengulila. Ginoo, datang na ka at iligtas mo kami. Ing Ginoo, kalugurano ring makatuliran. Dapot ding balak da ring marawak, lilipula na lo. Ing Ginoo, mag-ariya kapilanman. O Diyos mo, o Zion, mag-ariyang alang-angga. Ginoo, datang na ka at iligtas mo kami. Pamamasang iba't king sulat ning Apostol Santiago. Mibabata kayo, kapatad. Mibabata kayo, ang gaking panyatang naning Ginoo. Lawan nyo nung makananuyang manenayang mitmong kapibabatan, ing metong aortelano, bayu mikabungang maulaga, ing kayang gabon. Mapibabatayang manenaya, king mumuna at talwing uran. Sukat kayo namang mibata, kayo pa'y siralob. Uling ingaldo ng panyatang ning Ginoo, malapit na. Kapatad, kayo mipapamarsala, ban na kayo atulan ning Diyos. Ing ukom, malapit ni, at yun king pasbul. Kapatad, ganakan nyo la ring propeta, ameging talapagsalita ning Ginoo. Gawan nyo lang uliran nyo, king kapibabatan, king oras na ning kasakitan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Paralangan tayong ninimaya pabalita. Itamongan po, ing Espiritu ning Ginoo at yu kanako, pinili nako,
ban ipanaral ing maya pabalita, karing pakakalulu. Ginumanatili kaya kayo. At kekan timurin. Pamamasa, king maya pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya keko o Ginoo. Inyang at tsuking sukulan Iwan Bautista. Balita na ing gagawa ng Yesus. Mitubod diyang mapilan karing alagad na at pepapuntala na lakang Yesus. At ngarang kinutang kang Yesus, sabihan nyo na mo kaya kami, nung ikayo itang datang ayaman wanang wan, o kailangan kepang manayang aliwa. Nga nang may kibat Jesus, magbalik kayo kang wan at sabihan nyo kaya, ing kaya kayong dimdam at ikit, ding bulag, manakit lang pasibayo, ding pile, makalakad la, ding leproswan, kakayap la, ding maklak, makaramdam la, ding mete, susubli lang miye, ating maya pabalita, mi panaral ka ring kalulu, mapalad ya, ing taong alang pami kakuno tungkol kanako. Kalako daring alagad ng wan, migsalita Yesus karing tao tungkol kang wan, nga na kanitang minta kayo kang wan king disyerto. Naring paninayan yung akit. Metong iyang timbong, babayutok na ning angin. Nanoing liwalan yung alben, metong yang taong makaimalan masanteng. Ding taong pakaimalan masanting, king palasyo lamo mayayakit. Ninya sasabihan ko kaya kayo, nano pining paninayan yung akit, metong yang propeta, sasabihan ko kaya kayo, ingikit yu, migit ya paking metong nga propeta. Uling iwan, yung sasabihan ning kasulatan, o yaning tubod ko nga ning Diyos, itubod keng makapauna keka ba ng isadyaing dalanan mo. Sasabihan ko kaya kayo karing sablang linto, ketiking yatu, alapang linto, lalong marangal, kesa kang uwan. Makanyan man, ing peka mababang dili karing taong pagaryanan ng Diyos, migit ya karangal, kesa kaya. Ing mayap ng balita ning kaya katang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Antiya kanong boksingerong kinurap, isanwan king ebanghelyo ngeni. Keng kanong boxing bayo magumpisa ing tumbukan, ing labanan, ing referee, pirungot no pa, ring adwang boksingero, libutad na ning boxing ring. Ban kanita panabili na nala, king malinis at tumbukan, malinis alaban. Paman magumpisa ing laban, dening adwang boksingero, mi paggulang nala. Ay to ay, mi paglalawe matna, alang kukurap, at ing kinurap, between the two, dening adwang milalaban na boksingero, ing kinurap, metong yakaning bari ng sabihan. Kakarugya. At inyang alinlangan, mangay nayalug, anyapin ka no keng boxing ing kinurap, may sambut ne. Kinurap isanuan ngeni keng ebanghelyo, may sukul ya kasi, dekap ne kasi ning ari, at king sukulan, may ngay nayalub. Neman talaga makanyan iwan, nga naping sasabi ning ebanghelyo. Migit iya karing aliwa pang linto a propeta, nga naning Ginong Yesus, antiya mo wari ka nung meto nga heavyweight isanwan.
Neman makanya na mahina. Actually, matibay at matapang, anti ing timbu pipayid-payid na ning angin nga na ning ebanghelyo. Metong yang disiplinado kasi misane king disyerto, king malangi, king mapali. Kaya mo, big time laring karungot na king kalaban, king labanan. Big time larening kayang lilinisan, king kasalanan, ding militar, ding sundalos, ding atinan, ding manungkulan, ingari, ampoing kayang reyna, ingkarokan, yang kalaban ng San Juan, ingkarokan amamale, karening big time ataw, ingkarokan amamale, kareting mayupayang tao, yang lilinisan, dekap ne, ampong kilong ning marokayari, inyapin kilog ning kulungan, oy ta, megum pisayang Mikelangan, megum pisayang mig-alinlangan, megum pisayang kinurap, isan Juan, king kaya pa na pakilabana. Sabi da, yang mangpeka matapang, kukurap yan naman kano, magalinlangan, Mikelangan, yan mang kanong peka matatag, daratanganin ning takot, ampong kapigaganakan. Daratang ya kaya ing takot at kapigaganakan, inyapin nga ng mengutang at pepakutang, nanano ka pa Ginoo. O teka pa kikimut. Nung mekulong yaing kayapan, ayasahan mong biral, naning maralas mong isipan, nga pong Ginoo, tinuknang neng magmasabal ka na ko. Neng mibara ing kaya pa, nakyakang pakilaban, na numaralas ing malilyari, dadalumdum na kalawe king paing tungulan. Didimlan ing kyakang kasalpantayanan, at emo aiwasan ing mangutang, nanano ka pa Ginoo. Neng mituknang ing kayapan, ampoing grasyang kyakang asahan, nano pangisipan mo nun mamiligruya ing Pasko. Mamiligruya manganib ing panyatang na ning Diyos. Inya nga nang kukutang San Juan, nano Ginoo, ikaing datang ngening Pasko, o manaya pang aliwa. At naning pekibat na ning Ginoong Yesus, matalimhagaying pekibat ng Yesus. Nga nang sinabi ring bulag, manakit lang pa si bayo ding pile, makalakad la ring maklak, makaramdam la, etc., etc. Antinang pekibat ng Ginoong Yesus. Ngala kong gagawan. Aliwaya mo ing kanakong gagawan. Ing ala kong gagawan. Aliwaya mo ing kanakong gagawan. Kano bali ing kukurap. Kamo sa kano magpiyak. Mekad, ingasahan ng San Juan, agawa na ng Ginoo. Magagawa, dapat naburing sabyan, alayang gagawan ing Ginoo. Aliwayang paralan ing gagawa na. Anong ating lungkot, ating tangis, ngan puros tangis ang panglungkot. O ita, kakayap la ring bulag, ring maklak ding pile. Nung iya makakulong ya, atin namang malilyari, atin namang tulang malilyari. Nung tinok nang ya at may bigu, atin namang susulong at may nagumpe. Nung dinalumdum ya at middaking kulungan, atin namang missing dyan asala. Natural mo kanu, anting metong nga tao, istong miyarap ka, king makatakot at makaalanganin, iyapining kurap. Pero, mo kanu sa sagad iti. Mo isipan, ingala ng malyari, uling, istong mibara ka, tutok nang ingapong Ginoo. Istong mebigo ka, darayo ing apong Ginoo. Kanu mapigil, mayagwanta, kapilan man, ing kayapan, uli namo ning ating sinalang sangking kayakang paralan. Tandanan nyo ini, metong paralan ing apong Ginoo.
miyaliwa at makayaliwarang daratang ring kayang pakinabang. Mitok nang ing paralana ning kayapan, mitok nang kang sanwan, pero karing bulag pile, sugatan, mete, mitok nang. Antina kanong sinabi kang sanwan, inyang mekibat yang ding pile, ding bulag, ding maklap, kakayap la. Antina kanong sinabi ning Ginoong Yesus, ngala kong gagawan. Aliwa kamu lalon, ingala kang akakit, aliwa katamu parala. Kalupanan ning sinabi ko, mekad, aliwaya, keng asahan ng malyari, keng asahan ng datang, ing gagawa na ning Ginoong Yesus. Pero enaboring sabyan, nananuya pa ing Ginoong Yesus. Kakayap lapin reng bulag, reng pile, deng maklak. Makanya niya kano ing paralana ning panyatang ning Ginoo. Nung isanuan ding sisikaswana, pangabalana na, arapana, reng big time. Inamang Ginoong Yesus ding pangabalana na reng is small time. Ding bulag pile, masakit, pipi, malungkot, magdili-dili. Metong yung buri ng sabyan, metong ing anyo ning kayapan, metong ing parala na ning kayapan, metong ing ligaya, ing mamietula ning Pasko. Mayagwan tayo man king metong, mayagwan tayo man kang sanwan, datang neman king aliwang paralan, karing bulag, pile, maklap. Metong yung bottom line na. May kano talaga ako lunging Pasko. At may kano talaga apigil ing panyatang ni ngapong Ginoo. Talakad tapo. Sasalpantaya ko, King Diyos, igpang mayupayang tuto, linalang king banwa at iyato, at kang Jesucristong anak ng bugtong aginutamo. Pengagliking upaya ning banalay Espiritu, mibayit kang Santa Mariang Birhen, linasa, lalam ng upayang Poncio Pilato, mipaku king krus, mete at mikot-kot, tini payakaring mete. King katlong aldo, sinubliyang mebye, pepaitas yabanwa, makalukluk, wananing Diyos, igpang mayupayong tutu. Ibat ka rin, magbalik ya mo naman keti, ban mukum ka ring mabye, ampon me nga mate. Sasalpantaya ko, king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak daring santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang miyering mete, at king bie alang angga. Amen. Manalangin tamo king ginutang Jesucristo, ban makirakaya, king bieta mo, ngening kasalukuyan, at pabandya nakatamo, king kayang pangayatsu, nga tamo ngening manalangin, umeka Ginoo, iligtas ming kaya kang balayan. Umeka Ginoo, iligtas me ingke kang balayan. Umeka at lawan mo, o Ginoo, inganggang pigang ng gabon ning lugod, hingke kaming yato, pataban me ing disyerto, umeka at pamulaklakan mo ing lugod at tula, inya ngaming manalangin. Umeka Ginoo, iligtas ming kaya kang balayan. Umeka at lawan mo, o Ginoo, ing sablang pamakilibayan na manong tingyan mi, bubuklat mo balugbog ding maklak, at kakalagan ding dila ring pipi. Umeka at pagdala mo keng pamikaluguran at pamisan metong, inya ngaming manalangin. Umeka Ginoo, iligtas ming kaya kang balayan. Umeka at lawan mula, o Ginoo, tinganggang sukulan na telakad mi, titimawa mo ring bihag. Umeka at dinan mo keng kalayan, inya ngaming manalangin. Umeka Ginoo, iligtas ming kaya kang balayan. Umeka at lawan mula, o Ginoo, tinganggang gerang pigmulan mi, papawi mo ing sakit at takot. Umeka at
papanyampagan mo ing kapayapan, inyang aming manalangin. Umeka, Ginoo, iligtas ming kaya kang balayan. Tanggapan na sana ni Diyos, ing kapasalamatan dari Sardas at Luz, ing pamilyang Resurrection, ding kaya katamong EMDC, Irodora, Carnegie, Cleo, Nino, Jaden at Jared, Ronentek, Paul and Chiki, Pat and Mai, Ralph and Mia, ing pamilyang Soberano at pamilyang Salamat at Jane Kambeda, ding karelangang pamilya. Tanggapan na mo naman sana ni Diyos, ing kapasalamatan daring mag-birthday Brando at Mark Allen. Pagkalam na sa special intention ng April Joyce, Mary Manette, Paldeng family, Mariel, Ocelito, Dick, Ella, Derek and Flor, Michael and Nida, Teresa, Leticia, at Noemi. Pagkalam na sa kapag nasandang speedy recovery, good health at healing di among Raul, Remigio, Cynthia, Carmelita, Mario, Sister Benita, Melissa, Perry, Eleanor, Irene, Nida, Elena, Pauline, Jude, Ray, Rainiet, Maria Teresa, Vilma, ding kapadagtamong masakit at ding sablang ating COVID kasalukuyan, ipagkalam na mo naman sana ning Diyos ing pamanantabet protection ning Banalay Espiritu king pamilya ng Ani, king pamilya ng Antonio at Josepina at king pamilya ng Alfredo Jr. at Amelia. Pagkalam na mo naman sana ning Diyos ing kaya katamong kapag nasa na kaligtasan ning balang metong at kaligtasan da rin kaya katang frontliners laban king COVID. At iulino sana king kayarian ng maligaya ring kapadatang may yangon na King Bie, Emmanuel, Teresita at Mark Louie, Juanita, Cesar, Marian, Merla, Amado, Siriaco at Rodolfo, Emiliano at Nieves, Jose, Trina at Perla, Benedicto, Felicidad, Victoria, Wilma, Walter, Jernan, Robert, Onofre Senior, Lionel, Vivel, Danilo, Elena, Restituto, Ruben at Leonila, Salvador at Mark Kevin, Narciso at Milagros, Richard at Regina, Reynaldo at Jacoba, Remedios, Normita, Antonio, ding sablang kaladwaking purgatorio, ding kaladwang alang makaga nakakarela, at ding kaladwada ring mete uli na ning pandemic, ipanalangin ta king Ginoo. Umeka, Ginoo, iligtas ming kaya kang balayan. Ngeni aduan tamo ing sarili tamong kapagnasan. Ginoong Jesus, umeka at pasiknangan mo kami at ibayo. Metong ka kaya kami at anak na ning Diyos, kaya kaming Ginoo manggaman kapilan. Amen. Allah
kayo kapatad, ban ing kakatamong dawon, matanggap ya arapaning Diyos, igpang mayupayang tutub. Tanggapan niya saning Ginoo iting daon karinggamat mo. Hingi kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo. Hingi katamong kasaplala at ing mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo. O Ginoo, manano na sanang itingayin ayang pangmiking kasalpantayanan at lugod, maging metong yang alang patlo da sakripisyo kingkekang dangalan, at maging tuneming Eucharistia at kaligtasan. Iti atuan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginumanatili yake kayo. At kekan timuri. Iyat na yoring pusoyo. Makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo, ing Ginoo, adios tamo. Iti karapat dapat at matuli. Tunepin, karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati, at numan ka rin. O yigpa, Diyos, kingalananga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Hesu Kristo, ake kaming Ginoo. Inyang migpakumbabayang may kisawot kaya kami, anting metong ataw, ti para na itang binalak mo, kanina pang minuna, at biglat ne para kaya kami ingdalan, painturo king kaligtasan. Ngeni panayan miya, itang aldong ita, potang ikristong kaya kaming Ginoo, magbalik yang pasibayo kambening kayang ligaya. Kanita maging kaya kamiya sana, itang kaligtasan apengako na, ang ngeni panenayan miking mitmong kasalpantayanan. Kambering sablang koro ringangilas ka rin banwa daralit ming kaya kang ligaya. Makiyabe kami nga langtok ng babye kapurian kaya ka, at ngaming kakanta. Hosanna, Hosanna, ikakatas. Tunekapin banal o igpa, iking panibatanan ning sablang kabanalan. Ulinanita pagparalampumi, pabanalan mo sana, reningayin king espiritu mo. Ban para kaya kami, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami dawon kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, king wane ing tinape at pepasalamat yakeka. Piraso ne at binyene karing kayang disipulo nga na tanggapan ye iti ikongan at kanan ye. Iti yaing kanakong katawan, ami dawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kaibat na ningapunan, kingwane ing kalis at pasibayang pepasalamat keka. Binyane ing kalis, karing kayang disipulo nga na tanggapan ye iti ikongan at minungko kaniti. Itiya ing kalis ng kanakong daya, ing daya na ning bayo at alang anggang tipan. Namibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban keta ipatawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaga na kanako.
Ipasyag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Mga subli mo, kami iyang pagmasusyan, maligayang ang magbalik mo, kami iyang panginaya. Amen, Amen, Amen. Niyang igaganakan miyoyig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Darawon miyakeka, iting tinape na ning biye, ating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan, ning pepalyarian mo kami, matang pangtalakad arapan mo ban, sumuyo keka. Mapakung babaming pagamuwa mo, kingi kami nga na sanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong, ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpaing Santa Iglesia mong makalaganap king metoyato ban, miganap yaking lugod. Kambening kaya kaming Papa i Francisco, ning kaya kaming Obispo i Florentino at ding sablang pari. Ganakan mula naman, ding kapatid ming pepay nawa na at manenayang panga subling miye. At ding sablang mayangon na king biya tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, lalong-lalo na ring miyang ubye, pangadimingeni. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye, alananga, ban kayabe ng Mariaing Birhen, induning Diyos, kayabe ng San Jose, akayang esposo, kayabe da ring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburyan, king kekabana ning panawon, Orian daka at paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at keya. Igpang mayupayang tutu, kagum ning banalay Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alananga, manalangin tamong mitmong kapanaligan at lugod king igpa, karing amanong tiro na, kaya katamo ning Ginoo.
Ikabos mo kami, o ginuking sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Banking kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manianaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman, ting alanganga. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ning kapayapan na lakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Mo, sana babalik danding kaya kaming kasalanan. No nelawan mo ing kasalpantayana na ning kaya kang iglesia. Pamayapan mempon bilugan nagpangking kaburian mo. Ikang mabibiyat magari, manggaman kingalananga. Amen. Ing kapayapanan ning ginuman at iliya sa kapilan man kaya kayo. At kaya kaan timorin, Ipakit tangeni ing mikakametong tamuking kapayapan. Niyoing kordero na ning Diyos, niyoing milalako king kasalanan na ning yatu, nuan laring mayayawus king apuna na ning kordero. Gino, kumatampang tanggap ke ko, dapat yagkas nga nga mano mo, kumayap na ako.
bayo tayo po sunduin kekat ng misa at intamo pong pamitalaga karing kekat namong EMDC king panibayo dang kasuywan. Diyan pong EMDC, talakad la. Remo pong EMDC. Gampanan tayong ini, ing rito ning pamitalaga para king panibayong kasuyuan, ding EMDC ning parokya tamo, para king banong adwang 1,023. Uli ning tapat pamagganap karing karelang dapat kasuyuan, antimong talasaw king pamamaya komunyon, king Eucharistia, ampon tinagon ka rin banwanan pamagsani, pamagaral at miyayaliwang aktibidad, pamiyubog king kasuyuan ampong espiritual. Malugod nila pong ipakilala nginiring EMDC, mayakit maksadya para king panibayong kasuyuan. Kaya kayong EMDC mi, pag masusyan tayo ngeni, kaniting penandit, ing pekamatas diling pamipasyag, ning kaya katang pamanyamba, king ginong sinubling mebye, iapining banala Eucharistia. Kaniti magaganap, ing misteryo ning lugod at pakalulo ng Kristo. Kapamilatan na ning pamamye, king kayang biep, ban maging kaya katang pamangan at itiing kasuywan at tatangwanan yu king balang pamikatago na sa asahop kayo king kapag masusyan ning banal Eucharistia at uli na niti kailangan yung maging alimbawa ning biya Kristiyano king kasalpantayanan king panugali at pamidapat-dapat pagsikapan nyo sanang dagol at lumalaming kaya kong kabanalan kapamilatan ning sakramento ning lugod at pamisan metong tandaan niyo agyamang dakal tamo, metong tamo mo katawan. Uling mirake-rake tamo king metong mong katawan at daya ng Kristo. Ngayon kapamilatan na ning upayang may pagkalub ka na ako. Arapan ning Diyos at ning banal kapulungan. Ikayong EMDC may kaganap ka ring adwana ning panuntunan ning kakatang Archdiocese. Tatalaga da kayong pasibayo para king kasuyuan EMDC o Extraordinary Ministers for the Distribution of the Holy Communion para king Banwang 2023. Aduan kung eni kaya kayo, ingitas yoring kaya kayong wanan agamat, king tanda na ning pamanyum payo, kapamila tanda ding makatuking kutang, ake kayong pakibatan. Kukot nanda kayo ngeni, darawon, yu ing sarili yu, para king kasuywan EMDC, king mitmong katapatan at kalausan alob. Opo, darawon mi. Ipangako yu, harapanan ni nga pong Ginoo, ingalang patan at apamayubog, spiritual karing biyeyo, ban sumulong, ing kaya kayong kasal pantayanan. Opo, ipangako mi. Makasadya kayong maminto karing sablang tuntunan na ning EMDC ning kakatamong Archdiocese ning San Fernando, Pampanga para king pamanyulong ning kababan at kasuywan king kayong biye. Opo, makasadya kami. Kambening balayaning Diyos ang makatipon ngeni, manalangin tamo. O Diyos, sa panibataning sablang upay at kasuywan, patnubayan mula rening kekang anak amiyang pangkaring sarili la, bangkanita sumaup king kapag masusyan ning pamidaw ning Ginong Yesus king banala Eucharistia. Gawan mo sanang mapakumbaba, ban maging lang tune patutuke ka, at lalong sumulong ing kabanalan king karelang pamilya at king mabilog a komunidad ning San Judas Tadeo. Pasiknangan mo sana ing grasyang makapagbanal karela at sopan mo sana king karelang obra at pamanyuyo. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi.
dinantala po nganing maya pa oras, din kaya katamong EMDC. Amita talaga king karelang sarili para king panibayong kasuywan, king banwang 2023 adaratang. Announcements. We are now on the third Sunday of Advent. In a few days' time, we shall be welcoming our Aguinaldo Masses or Simbang Gabi. The evening Masses, which are in English, are from December 15 to 23 at 7:30 in the evening. The dawn or early morning Masses, which are in Kapampangan, are from December 16 to 24 at 4:30 in the morning. We celebrate our first Aguinaldo Mass in English this coming Thursday evening, December 15 at 7:30, and our first Aguinaldo Mass in Kapampangan on Friday morning, December 16 at 4:30 in the morning. For these Masses, please bring canned goods for our love offering or lama. Please take note of the following. On December 18, our Sunday Masses are at 4:30 and 9:30 in the morning. There are no 7:30 a.m., 5 p.m., and 6:30 p.m. Masses. The 7:30 p.m. Mass is the Aguinaldo Mass for Monday, December 19. Our Christmas Eve Mass is at 10 in the evening. On Christmas Day, we celebrate Masses only in the morning at 7:30 and 9:30. Our New Year's Eve Mass is at 8 in the evening. On New Year's Day, we celebrate Masses only in the morning at 7:30 and 9:30. There are no Masses in the parish church from December 26 to 29. Other details or updates will be announced in our Masses as necessary. Salamat po. Kaya kayo pong suki ning 7:30 a.m. ing pong milakomong misa yapin itang December 18 ing tutuking Domingo. Ulim po ngatin ng simbang benging ganingaldo, that will serve as the misa po. Yapin po itamo pong misa regular Sunday on December 18 itamo pong 9:30. So milakoya po yung kaya kayo nga kasanayan as 7:30 a.m. only on December 18. Kay ba't po itang December 25 which falls on a Sunday. Tang January 1 which falls on a Sunday. Maswelo kayo po kasi 7:30 ating yangan misa. Until itang regular programming January 8 ating yangan. So metong yamo pong misa ing milako kaya kayong routine itang December 18. Eko po daratang kanta kasi simba ko po ganingaldo. Bagkat na makasimba ko pong ganingaldo. Ito pong 9:30 for those who are not really attending the simbang gabi na sisimba mo talaga po itong regular Sunday. At least po tingmetong nga mass for those who are not goers, simbang gabi goers, no na regular Sunday goers, lamo po. Okay po, so that's for the 7:30 a.m. O hindi pong kakatamong financial report for the month of November. Rin kakatamo pong lino ba pera, 411,674. Rin kakatang expenses, 401,752.11. Ating papumitagan na 9,921.89. Ito pong expenses na ning Paris, itang 9,000. Ating pangmitagan na 921,000.89. So, may dagdag la po rin takitang pera ng October. Then, perang November, 639,609.50. O, ba't po karagol ning gastos? Metong po itang pagawang garahe, karatang karo. Kadua po, rin kaya katamong decoration, seliming bombilya, miyaliwang kule, ang bawa pong kuryente. Medyo atin la pong alaga. Ito pong dinonate na mo keng payeng, victims. Retab mo po, mamabot na lang 170,000. 170,000. But the good news is, pagaway itang garahing karo,
Pero ela metagin detang pera inyang October. Detang mismong linob mong perang November, may cash yan na lang gastusan. Pero papuyari, yung kaya katamong pamag-decorate. Ang papapuitang kaya katamong garahi. So, makanta po ing sangkan obat 9,000 na lareng sobra. Manalangin tamo. O Diyos ning pakalulu, pagkalub na sana kaya kami niting Eucharistia, ing kaya katang dibinong kasaupan, ikabos na kami sana karing kaya kayong kasalanan, at sadya na kami kingaldo ng kebaitan, ning kaya kaming tala pagligtas. Aginomi, manggaman king alang angga. Amen. Ing ginuma na tiliya kaya kayo. At kekan timori. At bendisyon na kayo ning Diyos, amayo payang tutu. Ing igpa at ing anak at ing banal ay Espiritu. Amen. Ing kaya katamong misa, mi dawon ne, umen ako king kapayapan ng Kristo. Salamat king Diyos.